İstemesiz hayırlı iş. Hayırlı iş hürmetli tamaşaçılar, tuğanlar, dostlar. Barınızda Big Shotman kururge. Benim jubiley konsert kişemde.
Başımız sorunlar Üzüp gider birazdan Sığır dünyası işidir Bir günde başlatmaydı Yazdım barışın şişeni Teksin aksın değil Yazlarda sine diledim Yazlarda sine doktum Yazdım barışın şişeni Teksin aksın değil Şanımız yeryüzünü gidine Aşık bulsam kavuşurma Yolun barkıdıcıya Sığır dünyası işirim Yıkınla başıptırdım Yazdım barışın şişerim Teksin arzım değil Yazlarda seni diledim Yazlarda seni doktum Yazdım barışın şişerim Teksin arzım değil Yazlarda sile toplu ses Böyle o işe bir kalma kalan Sığır dünyası işine Yazdım barışın şişerim Teksin arzım bir Yazdım barışın şişerim Üzüne üzüne Әзірек шондай момент болып шықты. Мен бірінші жырдан соң матурлап сөйлеп кетерге тиішем өзімнің историям. Мен шәтті сразу башлады екінші жырна. Ну ярар. Достар, Марий-Эл Республикасында туып өстім. Бәрәңгі районында. Кішкенеден мен жыр дүниесіне тартылдым. Музыкальный школада оқығанда біз жігітлер білән инструменталь ансамбль ұйыштырдық. Әлде есімді 6-шы класста біз 8-ші мартта қызларымызға концерт қойдық. Бір 4-5 жылады ойнады. Шулай матур шекілі болып тойылдың ол бізге. Особенно мема. Шында біз жырладық. Юрий Антоновның ол вақытта шундай популярлашып келген вақытта Игорь Николаевның бик матур жырлары. Там, где тихо плещет речка, где оранжевый закат, в голубом краю сирени детство отцвело, как сад. Там где-то старая мельница крутится, вертится, бьется. Старая мельница все переменится. Бекзор рахмат, бек матур жырдысың болмады. Рахмат сізге. Шулай бұл жырланы жырлап бітіргеннен соң Сания Сибгатовна біздің классный руководитель алып кірді өзіне. Егетлер, сіз, конечно, бек матур жырлайсыз. Барысы да бек әйбәт болды. Әмма ләкин мындай жырларны сізге жырларға рановато дейді. Мен айтам, Сания Сибгатовна, нишләпсің енді, мен айтам, бұл бит енді жырлашуға популярға, мен айтам, аны телевизордан көрсетелер. Утренний почтада мен айтам көрсетелер. Мен ашуға рахатланып қарайым. Есіңізде утренний почтада? Шәп ақылары мен. Артур, Сания Сибгатовна айтам, бұл бит жыр про любовь деп айтам. Шулай деп мен енді мен бек қатты яратам махаббат турында жырларға. Енді армиядан соң қайтқаннан соң қызмет етіп 1986
Қайтқаннан соң Яшкаралаға колледж культура искусство оқуға кірдім. Енді 1996 жылына мен келдім Қазанға. Институт культураға оқуға кірдім. Шошу жылны біз егітлермен танышып, Қазан егітлері деген түркімні ұйыштырдық. Шошу егітлер білен бірінші зор профессионал сахналарға бірінші адамларым білен шошу түркім білен болды. Мен бұл егітлерге бек зор рахметімді білдірем, барысынан да. Дұрыстан да бек матур етіп, дос болдық. Қайларда ғана болмадық, қайларда ғана ермедік. Көп альбом шығардық. Шоңа көре мен оларға бек зор рахмет деп айтасым келе. Енді так называемая следующая песня «Hitman» дейсің. Başka sanatçılarım aldığından söyleyip gitesi kelе көптен төбеліне міне
6 yaşta bir apa Instagramda şolay matır ütüp yazıp bergen. Şu kadar көп ütüp yazgan endi. Kıskaça gana aytıp keskile, söyleyip keskile sizge. Artur, isemisiz? Men sizning ijatınızны endi köpten yaratam. Endi 20 yıl көбірек sizдің поклонницаңыз. Bütün jırlarınızны bilem, jırlayım. Bik yaratkan jırım mene көңіліме жылы izleymin деген jırınız бар деп еді. Şoşu jır benim için prorоческий болып шықты dey. Мен деген ешікті әлешкеп қойдым деп қорқып менде нәрсе болған екен. Дальше оқимын, значит. Міне şoşu jırны, bu jırны мен 10 yıl элек yazған едім менде. Şoşu jırны bik көптен тыңлап жүрем, һәм мен жылы якларда яшәсем килә безгә. Менә Аллага шөкер, Турцияда, Стамбулда хәр яшим дип язган. Сөйгәнне белсәгез иде, шул кадәр сөендем, әйтәм, Аллага шөкер. Менә бит Стамбулга, Турцияга барган сүрәттә мине яраткан кеше бар хәр көтеп ала торган. Сөйендем шулар бит. Барыңыз да бик шатмын көргә. Бу минем өчен дөрестән дә шундый менә зур көн дип әйтәсе килә. Сез инде менә килгәнегез өчен мин мең рәхмәтлемен барыгызга да. Бик зур рәхмәт сезгә шушылай итеп минем кичәмә килгәнегез өчен. Күңелемә жылы әсәрләр. Şeylerde мәңгі қалырды, қышлар жетер қарлар яуашу, әне дәйді тыңлап қалғаш, саулашқан құшлар ауазын, жүрегімді sağış kaldı güzde, mini gelecek bu derime, şarkıları ıslar etkisizden, kullarıma jılı özleme, şeyler izlep minde Aziz tuğan jirim karşı, şanı kabul etmiş suatlarına, kar buranlı havası, yüreğimde sağış kaldı. Şanlıları ıslar etkisizden, kullarıma jılı özleme. Жылы қараш керек жандарда, көңілімді аңлай алған үшін. Рахмәтлі мен якын сізге достар. Yüreğimde sağış kaldı güzde.
Көңіліме жылы Najapa o'zi nechik marta jilliyu ko'pmi ovulda yotdingiz, bir yil yotdingizmi ovulda? Ko'pmi? 5-6 oy. Meni bigrab ko'proq 5 yil shekilli bo'ldi bu. Biz ona bilan juma kuni bizga bizni bekotda ko'p Saydashmada tuzaganda shunday ansambullar, самодеятельный ansambullar. Keligiz, kстати. Montajyorlarga da öğrettiler, birga da öğrettiler. Har vaqt formada, mana Najopay qarab zadi. Subhanallah, ko'z tegmasin. Туфли, manda, какой туфли, manda? Big motor. Шикарно просто. Juma kuni har vaqt ona bilan motor etib, mana o'qiymiz. O'qiymiz deb en o'qiymiz juma kuni. Najapa, sizga bek zo'r rahmat. Kelganingiz uchun, bo'lganingiz uchun sizning tovushingizni tek qotiraman. Nega yashaysiz? Makrinamada tushganda biz proshektaga qarabgina tushira kerak. Bunda bektika. Qo'lchog'ingizni Najapa. Bizani bilan konsert qo'yilgan tegishlik bilan shu pandemiya bilan, конечно, azrak. Но ничего страшного, bizani yasaymiz konsertimizni, nima? Mana shu tomoshachi sizning konsertingizga Alloh bo'lsa обязательно keladi. Rahmat. Bek zo'r rahmat. Yaşlardan konuşmayız. Yenilerim bilen şunu dışarı yazıldı. Şigirme gibi atalar. Benim nazlı yazlarda düğelikti. Bir sular, sulaş ağlarlar. Ay sen bilmezsin bir de senin yanına. Kilgenimden. İhtibar etme, gayretime, kire olmayız hayretime. Ol mingene, yakalaşamazsın, şiirmezsin şiirle,
Şirinlesin şirin, yakınlaşamazsın. Şirinlesin şirin, ötkenler geldi. Bu kenneti kulübe, kım ayıp o fikirler. Шабыйны. Ато бүкләгәнем әйтәм ушамастыр дип. Ярар. Инде 2000 елда минем Данил улым туды. Шул кадәр мин әйтәм, әти кеше малай туды. Вакытлар узганнан соң минем кызым туды. Минем әйтәсе килә шуны, һәр әти кеше шуны әйтер. Иратлар дөрестән кызлар тугач үзгәрәсең. Икенче төрле карый башлыйсың дөньяга. Әни кешеләргә икенче төрле карый башлыйсың. Шуңа күрә, хөрмәтле тамашачылар, минем һәр сәхнәгә ул минем җырлый да, бии дә, спортивный бальный танцыга да йөри. Но бу концертка мин әйтәм, кызым, бийсәң бик әйбәт булыр иде. Каршы алыгыз. Диана. Cruel to the eye, I see the way it makes you smile. Cruel to the eye, watching him know what used to be mine. Why did I lie?
make sense anymore. I want you back in my life. That's all I'm breathing for. Can't sleep at night till you're by my side. Can't be easy. I can't dream another dream without you right next to me. There's no way. Mana bu sizlarga dalgi statü armiyada xizmat etdi. Yani bugün uvayni yaşarım. Oy, izleyicilerimiz. Klaslı rukovoditelleri. İlgi dişilerine koyurlar. Üzülüp sime mine. Üzülüp sime mine. Üzülüp sime mine. Uyulap yürüp mine. Yalnız kalmayın de. Yaratmalar sine. Mümkün değil o değil. Yalan olmuş bu sürü. Benim yerim değil. Yalanlar bile ağlamaz. Sinem safizlerinde. Adamlarıma ağlasar. Yalnız yüreğimde. Üzülüp sine mine. Üzülüp sine mine. Uyulap yürüp mine. Yalnız kalmayın de. Üzülüp sine
jırgı köpten yazılan hep etinde jırlagan düşün. Artur, bu sözlerini mine aytırga тийиш. Hem albatta endi mena shu jırna seni bilen başqarup, mening uchun bek zo'r bo'lak bo'ldi bugun. Ham endi albatta bizning tomoshachilarga shulay bek. Alqishlar sening uchun bugun ham endi aytmoqchi uzalmayım, uzib keta olmayman. Aytasim kelar. Bütün evrini söyleme. Bütün aylarını söylemeyeyim ama lakin birinchidan ulug' zo'r bayrami bilan seni chin ko'ngildan qutlayman. Mana shunday zo'r yo'l o'tgansan, 25 yillik yubiley, u bit shunday zo'r ijod yo'li. Ham endi albatta singil ayrishan edim. Sen bek talantli, sen firmenный, качественный, музыкальный, shulay deb aytgani. Ham endi albatta sening tomoshachilaring seni yaratib kelgan, shulay deb bugun olqishlar bilan gil shulay bo'lsin. Olqishlarga ko'rib tursinlar. Mana shunday orkestr bilan, shunday muzikantlar bilan шығыш ясау zo'r baxt bugungi kunda. Rahmat Bekzo'r bayram bilan. Ham sizga tomoshachilarimiz Bekzo'r rahmat. Avsabul Xonova. Başka şarjırım, size olacağına barınızda işitkeniniz var. Biz anı bilen altın barız, o da aldık, hocur bilen. Gülsal var sözlerini yazdı, şulay köpten yazılan jırı. Bir günde sana aşık buldum. Sana aşık buldum. Aşık bulup yaşayayım elde. Şunday nazlı qarashlarım seni. Naz bulganda yaşarım yamlida. Yaratan seni canım. Var nazımla bölek idem. Bu elminem yanlarımda sen gelirken. Yaratan seni canım. Başkalarını görmeyi yaşayım hazır. Birge şokta rahat şu canıma. Jırlarımda benim saf sözlerim. Kaderime sigar yarıma. Yaradan seni canım. Boynazımla böyle gider. Bu elminin yanlarında sen gelirken. Yaradan seni canım. Sen gelirken. Kınadızlar. Barazla adresi kileşini. Yaratkan kişilerimiz her vakit yanınızda olsunlar.
матур сүзләр әйтергә уялмагыз, әйтеп торыгыз. Менә шушы ел бик каты күп әйберне үзгәрдек бездә. Икенче төрле карый башладык, икенче төрле аралаша башладык, сөйләшә башладык. Җылылык, гомумән җылылык, һәрберебезгә, һәрбер кешегә кирәк, аны шулай Ходай яраткан Раббыбыз. Бер-беребезне сакларга язсын, яратырга язсын. Озын гомерле булыгыз, бәхетле булыгыз. Валерий Коротков. Спасибо. Огромное спасибо. Просто мечта осуществилась. Нормально. Лиза. Фанрас. Менә шушы кешеләр белән без бик якын дуслар. Ул чынлап та шулай. Biz алар белән менә шулай ук 96 елда бергә укыдык, укый башладык, институтта бергә укып бетердек. Общагаларда яшәгән. Но, между прочим, Лизаларның холодильниклары һәммәсен тулыгы иде бөтен тәмле әйберләр белән. Кунакка йөридек аларга. Башладык. Сезгә бик зур рәхмәт, килгәнегез өчен рәхмәт. Рәхмәт. Бүләгегез өчен. Була, конечно, була. Кешегез әйдә килегез. Жокынрак. Артур, сезне котлыйбыз 25 еллык иҗатыгыз белән. Без милли музей хезмәткәрләре, шуңа күрә без милли киемдә. Мин Тукай музееннан, һәм инде менә сезнең шушындай матур итеп татарча концерт баругыз бик ошый. Минем шигырем ярым шигырь сөйләп китсә. Бу ярым шигырь. Бик Тукайның быел 135 еллыгы. Туганына һәм инде менә ул шундый бер матур кичәдә татар яшьләренә дип шигырь язган. Мин аның русча вариантын укып китәм. Сезгә карап укыйм, аптырамагыз, мин сезнең иҗатыгызны яратуым турында аңлатам Тукай сүзләре белән. Люблю я вас, нет молодежи краше, интеллигенты вы, надежда наша. Всем существом, всей душой и телом я радуюсь вам, небывалым, смелым, богатырей, чей разум светил. Чей разум ясен, бесценный вы, ваш замысел прекрасен. Столетие от столетия, год от года мы ожидали вашего прихода. Пожалуйтесь к нам, ваш облик светил, вы чистота сама, рассветный ветер. Мин Артурны бик озак еллар белән, без аның белән яшь вакытта, 90-нчы елларда сәхнә артында гел очрашадыр идек. Мин музыка белгече булгарак, ул инде җырчы буларак, без төрле мероприятияларда очрашадыр идек. Син ул заманында шундый яшь, матур, шундый чәч дә бар иде, сакалы да юк иде. Но хәзер дә син шундый шәп җигет. Сине бик зур кеше итеп билгеләделәр, син мәдәният үзәгенең, Сәйдәш мәдәният үзәгенең хуҗасы хәзер. Шуңа күрә без синең белән дуслашырга тиешбез. Сәйдәш музее хезмәткәре кебек. Мин Сәйдәш музее хезмәткәре буларак, Илмира минем исемем, сезгә бөтен зал алдында ант бирәм. Артурның бер кичкенә генә сире бар. Ул менә шушы матур яңа бинада, ремонттан соң матур бинада Сәйдәшкә музей ясыйм дип хыяллана.
Biz аны менің руководитель белән начальник управления культуры Азат Искандерович белән менә хыялыбызда бар улай бер Алла торган булса. Biz indi Milli Muzey filialı bularak hem min indi Seydaş Muzeyinin hizmetkari bularak sizge ant itəbiz. Şuşu zor işte buluşurga Allah birse. Çünkü bizde Seydaş Muzeyini düzüyoruz indi 5 yıl boyuna Allah birse düzü bitiremiz. Hem sizin bilen de sizin nigizini, eybirigizini turmuşqa aşabız. Mene şolay kutlayımız sizni beyramda. Biz rahmet batır sizleriniz için. Rahmet. Kütüp kalan ışıklar her vakit açık. Biz rahmet batır sizleriniz için. Biz rahmet. Bugün da topta giremen. С днем рождения, ой, без rahmet. Я сегодня узнал тебя, представляешь? Субханаллах, будешь богатым. Rahmet. Вот, ребята, чай пить обладырса. Тортlar. Yolға шығам тағын тұтырылған, меңа тоғын yolға шығарға. Сеңа тоғын тәрізеден қорып, мені күтіп, іштен сызарға. Сездірмеске өзін тырышсаң да, шілтәлілер мені көзлерің. Ауыз ашып өзің әйтмәсәң дә, ишетілі меңа сөзлерің. Бір тыңлысыз бәндә булдың дейсің, hiç bitmedi desin yolların, kışı desin ana tanış yaşı. Şulay desin yaşap bulmadı. Şulay gana yaşap bulmadı şu. Meşakkatli oldu her günüm. Yoldan kayttım, yolga çıkıp gittim. Ömür boyu seni küttürdüm. Kulda tağın komandirovочный. Bugün tağın menga giderge. Сеңа тағын тәрәзеден қарап, күтәрге. Нишлетәсің, шулай күтә тұрған юллы заманнар. Рәхәтләнеп безне рәхмәт әйтеп, тыныш яшәр бездән калганнар. Ә хәзергә миңа үпкәләмә. Күзләреңдә ачу кирәкме? Син дөньяда миңа бик кирәксең. Yollarım da şulay kirekler. Gözlerim şuna mağır, ona bulutları koplasa, doğrusun giderim. Sine şuna sana kalsa, orama jilerine.
Jır bulup gidersin Nazlı yüreğime Лилия Муллагалиева. Sizin yaratmasınız. Hedefiniz Artur Yurttaş'ım. Nereden yaratan kabinesi var sürpriz. Surprise. Lampish. Aytib shekildan Ruzila. og'a o'zimizning gruppadaşlarni chaqirdim hali. Biz ko'rishgan yo'q. Точно bir 10 yil. Ne ishladingiz o'zingizlar? Sektor o'zgarganda? Yuz rahmat. Artur, sen şu motor bayramın eskitkish chin ma'nosida jir dunyosida eng go'zal, eng qadrli, eng rohat, eng motor kun bugun. Chunki shundan da biz seni do'st etibdi, starost etibdi, gruppadash etibdi. Ham shunday talantli muzikant ekaningni bilaylik, ammo butun yoqdan da әлі seni xalq bilib bitirmaydi. Mana Allohga shukr, o'zimning shosha kishang bilan sen yaratgan tomoshachilarni o'zimning tog'imda ochdым. Ham shosha muhabbat binoning direktori David Alisin. Seni qutlaymiz bu zo'r ishing bilan. Ham albatta ijodning xilofati hammaning ayir, hammaning nazir qutlarsin. Mana bu bayram, bu eskitkish bayram. Biz qarab turamiz, chunki biz bitinda artistlar Nəsindən jibinə xətlik ol şunday əzirlənən, nə görüb turasınız, orkestr, ansambl, ko'p muxoli o'ngishlar sena. Shin san'at ustozi. Shunga ko'ra, молодец, yaratamiz, hurmat etamiz. Artur, bugun kun nishlab shulay yoqdi, motor quyoshli desam, sening bugun ijod keshan ekan, shulay yoq sening bugun tug'an kuningda. Qutlayman yurtdoshlarimni tug'an kuningda. Dahshat yo'lda, ixlos qilinglar. Tozallig'im tursin shoshib, yaqinlarim suysin shoshib. Rahmat qizlar. Rahmat qizlar. Liliya Mulлагалиева, Lampish, Ruzila. Yuz rahmat. Artur Yurttaş'ım. Rahmatli kızlar. Gün ayaz gileyoz şeşerge kumede Sideki servinaz şadlıklı Sideki servinaz şadlıklı Kirken Müslüman balık gibi
Orkestr Innuendo. Bilgesizmi? Isanmisiz? Bekjamsizni ko'rgan. Xayrli kech, hurmatli tomoshachilar. Менә бу сәхнәгә чыккач, беренчедән минем якташым, шушындый талантлы, баһадир егетебез, бәрәңге егете. Икенчедән безнең акыллы, тыйнак, тырыш укучыбыз Диананың әтисе буларак. Һәм инде әлбәттә, менә соңгы елларда шушы мәхәббәт бинаның хуҗасы, җитәкчесе буларак Артур әлбәттә ниндидер заманча сулыш, яңа юнәлеш кертеп җибәрде. Олылар эчендә, кешеләр эчендә шөгыльләнерлек мөмкинлекләр тудырды. Шуңа күрә мин инде 149 лицейның барлык укытучылары исеменнән менә сине Артур шушы матур, зур бәйрәмең белән, туган көнең белән котлыйбыз. Исән сау бул. Гел шушындый акыллы, тәртипле, тәмле, йомшак сүзле булып калсаң иде, без сине бик яратабыз. Sen yaratkan dik yaratkan ağayım barayda bola. Merhum buldu. 90 yıllarda ölüp gitti. Ne? Onun kız bileysen. Rahmat deganim uchun rahmat sana. U hozir Turkiyada yashaydi. O'qiydi, молодец, bo'ldiram. Biz rahmat deysan. Nega ko'rmashmading? Aynı yaptı sana, bursundum mu şulay, yazmış sokmağında, adışkanman doğay. Nige ufuklarga, mini şapırmadın, nige yıldız bulup, gökten atılmadın, nige ismini, nige deşmedin, dün gezim sütte, nige kardeşmedin. Anlı karşılandı, dünler kaldı arka, duyular seyahlarına, hamal sigalarına, hele şu anına, erim yurttaşına, kaldı bayatlara, sürdü ömür yolda. Niye afaklarına, bir de şanırmana, niye yıldızına, gökten atılmadı,
ardısında şöyle battı. Senin izlerdin, kişinizler daldı. Sizden bilinmeden bir sağlasın. Jirge övreden, ringe sarılasın. Ringe okullarına, ringe şatırmalı. Ringe yıldızımla, ringe sevende, ringe taşmadı. Dünyasının sütte, ringe taşmadı. Татарстанның халық артистісі Резида Шарафиева. Рахмат Артур. Жырлы ғұмырың ұзын болсын. Бейрамың білесің. Рахмат. Артур Ильязов. Резида Шарафиева. Зор рахмат. Құрмансыздар, мына қазір бұл жерді башқар алдынан сөйлеп кетесі келеш оны. 2003 жылда мен әлі ішлеп алдым государственный ансамбль фольклорной музыкада. Шунда меня үзе Илхам Абышакиров «Ынта алмайм» деген жыр белән прослушивать етті шушы ансамбльға алғанда. Үрстен де жырлап бітіргеннен соң айтты. Бұл егетнен тауышы да бар, тембрі да бик матур. Нинди уйнау құраларында ойнайсың, мен айтам, мен гитарада да ойнайм, баста да ойнайм, контрабаста да ойнайм, мен айтам, домбырда да, ударныйда да, осыларына үшін енді. Шымалды егетлер бізге керек деп мені алдылар. Міне қазір достар башқарашақ жыр. Мен бұл жырамды жырлаймын. Государственный камерный хор белән Республика Татарстан. Художественный руководитель, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Миләүшә Таминдарова белән. Пожалуйста. Миләүшә Таминдарова. Оныта алмайм. Күзләремне тутырып карап кала. Син ерактан үтеп киткәндә оныта алмыйм, бәрін талмыйм. Күңлем düşмей синнән күтәргә. Оныта алмыйм, бәрін талмыйм. Күңлем düşмей синнән күтәргә. Сезнең яктан искән җилләр белән килер сыман миңа бер хәбәр.
kuşlar sayır Gül bakşada yaşar diyakta Sineden sinen canım Saklanırsın ömrümde yürekte Sineden sinen canım Saklanırsın ömrümde Öne tabi Benim özümdesine bu bəhət, xüsusən defa biləncələrdə oldu. Hər bir artist işdə etmən, şu an görə güzel yapmayın. Mesela tavır matöje Şulpan. Yıldızlar söndü Tüm uzak indi Bir yıldız parladı Şulpan idi O şulpan idi Şayan yıldız kırtası Dolsayın yolumuz Gidelim Şayan yıldız Harameydi şulpan Dünya suze Terin kuriniga Yaşlım yüzüm Yaşlım yüzüm
Tımsıhan indi Deryoda asfalda Çulpan indi O çulpan indi Спасибо большое. Тағы бір қабат, достар. Әрбір артистқа 25 жыл сахнада мына шындай хорлар білән жырларға рахат енді. Өз-өзіңнен жайлайсың. Мен сахнаға шақырасым келе біздің қонақтарымызны, заместитель руководителя исполнительного комитета города Казани Гузель Рамзилевна Сагитовна. Һәм біздің начальник управления культуры, менің руководителем Азат Искандерович Абзалов. Рахмет. Хайрлы кештер исәнмесез. Хайрлы кеш, исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, килгән кунаклар. Hürmetli Artur Abdullaoğlu. Sizni İhlas Көңілдән Казан шәһәренең мэры Илсур Рәисова исеменнән Ихлас Көңелдән котлыйбыз. Һәм инде әлеге котлауларга әлбәттә башкарма комитеты һәм шәхсән үзем Азат Искәндәрович та кушыла. Сезнең җилкәгә менә шушы бөек сәйдәшне мәңгеләштергән зур мәдәният үзәген тағы да айрым бір мөхит тудыру, аны үстерү бурычы куелган. Бу эшегездә сезгә зур уңышлар. Һәм инде менә шушы төп эшегезгә үзегезнең иҗатыгыз илһам, дәрт бирсен. Мөстәкъ Кәримнең шундый сүзләре бар. Сәнгатьтә яшәүчеләр алар җирнең кояшлы ягында яшиләр дигән. Менә шушы тормышның бары тик матур һәм инде үзебез тудырган дөньясында гына яшәгәнбез. Уңышлар сезгә. Рәхмәт хаты һәм инде Казан символ булып торган менә шушы Казан символ. Мөхтәрәм Артур, бүген 25 ел иҗат юлыгызны һәм шулай ук әйтәсем киләдер. Бүген 20 ел тулган мин сезнең белән танышкан. Институт культурада, мәдәният
шулай шул. Шуңа күрә әйтәсем киләдер, сезгә зур уңышлар, сез мәдәният үзәкнең җитәкчесе буларак булгач та сезгә сораулар да күбрәк була. Булсын, иҗатыгыз булсын, зур уңышлар да булсын, һәм дә булсын сезнең теләкләрегезгә бөтенесе дә шулай шул. Рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт сезгә. Азат Скандарович минем Рөстәм дә руководитель, мине бик каты уважать итәм, цени итәм. Рөстәм дә бик каты зур эш ясый. Безнең бик зур рәхмәт сезгә. Кушабалар. Бик зур рәхмәт җылы сүзләрегез өчен, шушындый бүләкләр өчен. Поздравь меня. Дорогой Артур, я так люблю твой голос, я так восхищена твоим творчеством. Люблю твои картины. Спасибо. Ну, собственно, вот мой подарок тебе. Да, на самом деле в этой картине отражена практически вся история культурной жизни Казани, начиная прям с самого начала, ну, можно сказать, начала 19 века и до сегодняшних дня. Да, и на этой картине ты в центре, как достояние республики. Ну, я хотела так выразить. Я думаю, что все согласны. Спасибо тебе. Классно, концерт. Люблю, целую. Спасибо большое. Да, шикарно. Я жду тебя с твоими выставками обязательно. Нашим Сайдаши. Біздің тағы қонақлар бар әлі, Советский районнан. Андрей Юрьевич. Құлшап алайық. Андрей Юрьевич белән без күптән таныш, инде бер 10 ел точно бар, әле мен Вознесеньеда эшләгәндә. Добрый вечер. Можно я буду продолжать по-русски, потому что больше можно? Во-первых, я от лица Романа Рамизовича Фатхудинова, глава администрации Советского района, поздравляю вас с днем вашего рождения и, конечно же, с 5-летней творческой деятельностью. Весь творческий путь Артур Габдулович прошел в Татарстане, в Казани, конечно же, в Советском районе. Уже более 8 лет. Габдулович сначала возглавлял ДК Вознесения, потом, когда было принято решение сделать капитальный ремонт в этом прекрасном ДК, Артур Габдулович полностью погрузился в этот капитальный ремонт. Строители порой плакали от него, потому что этот творческий подход, вот эта вся акустика, вот это все, то, что нужно было делать именно профессионально, он вложил сюда душу, и мы видим, какой прекрасный дворец получился. Сейчас только начало, поэтому вам дальнейшего творческого пути, конечно, здоровья, всех благ, с праздником вас, с днем рождения! Почетная грамота от главы. Бик зур рәхмәт барасың. Мында, Господи, менә бит.
Алексей Николаевна, художественный руководитель, инде 30 жылдан артык шушы Сәйдәш мәдәният үзәгендә 2000 елга хәтле ДК строитель иде. Шушы Сәйдәшебез инде художественный руководитель булып эшли. Минем коллегаларым. Хайрный Адельмеснар, Артур Габдулович, мы от всей души от имени всех сотрудников, всех руководителей творческих коллективов, от всех участников, начиная с 3-летних и наших старших уважаемых ветеранов, от всей души поздравляем вас с юбилеем вашего творческого пути. Но самое главное, дорогой наш зритель, сегодня день рождения у нашего директора. С днем рождения, Артур Габдулович! С днем рождения! И мы от всей души вас поздравляем. А главное, мы гордимся. У нас единственный поющий, звездный директор культучреждения. Поэтому мы желаем вам креативности, этой творческого долголетия. И вы знаете, оставайтесь всегда таким человечным, добрым, порядочным человеком. И мы, конечно, говорим, что мы вместе. Вы помните, как говорит наш президент, без брыга, Артур Габдулович, без брыга только с вами. Крепче держите штурвал нашего корабля под названием «Культурный центр Сайдаш». Ансамбль «Волжанка». Bütün мероприятияларда, шәһәрдә менә без Волжанки ничего не проходит. Замечательный коллектив, аларны мин бик каты яратам. Шул кадәр матур итеп җырлыйлар. Үзләрен сәхнәдә тоталар. Шул кадәр культуралар, субханаллах, менә Николай. Огромное вам спасибо, что вы есть. Я вас очень люблю. Я уже давно вас люблю. И я тоже. Я тоже давно вас очень люблю. И сегодня хочу всем сказать, что Артур Габдулович очень счастливый человек. И знаете почему? Потому что тот, кто поет, тот не стареет. Поющим легче бремя лет. И вы в житейской лотерее счастливый выбрали билет. Поете для себя, когда взгрустнется, поете для друзей в застольный час, и песня эхом отзовется, оставшись в памяти у нас. С песней жить нам интересней, с песней жить нам веселей. Через годы, через расстояние, на любой дороге, в стороне любой, никогда вам песня не скажет «до свидания». Песня навсегда, я извиняюсь, скажу, всегда останется с тобой. Я даю вот очень маленькая такая книжечка. Это любимый Чайковский. Вы музыкант, вы певец, и это вам обязательно пригодится. Я в Институте культуры играл, дирижировал, да. Вот так. Спасибо, Николай. А вот дайте я вас обниму. Дайте. Спасибо. Ну, здесь, к сожалению, не видно всей красоты. Свет можно притушить? Кучеряв. Изур Ахмад, Изур Ахмад. Долгих лет жизни, вкусной, сладкой, красивой. Бездә менә шундый замечательный руководитель эшли, менә шуларның берсе Сән, менә Динар Бадридинов, сез аны барыгыз да белә, ул бездә руководитель клубного формирования, анда шикарный шундый концерты күптән түгел менә узып китте. Сәйдәр дигән ансамбль сезгә уңышлар ала берсе. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Һәр кешенең туган җире бар, туган йорты бар. Менә мин кичкенә чагымда кайтырга яратадыр идем авылга, әби янына.
Велосипедке отырадыр енді, менің подросток бар, кішкене генә шундай шикарный велосипед, катафоклар қойып отырадыр, мен анда ой шикарный, шундай иномарка буладыр енді. Шуңа отырып, матургына кайтып китәдер, әнә тигеләр миңа ипиләр тутырып бирәдер, анда 2 сеткага да 7-8 ипи иттереп тутырып кайтадыр. Басулардан 8 генә километр ул безнең районыбыздан. Әби шул кадәр җылы итеп, матур итеп мине каршы аладыр. Кочаклап аладыр. Мен иң бәхетлейм шул вакытта. Җәйләрне үткәрәм әби янында. Иртә белән уятадыр да улым, әйдә тәмле итеп шәйләр эчеп алырбыз. Самавар матур гына итеп уже кайнап утыра. Сөт шәй белән тәмле шәйләр ясап куя әби. Мин матур гына торып утырам, өстәл янына. Килеп утырам. Шәйне сала да матур гына эчә башлыйбыз шәйне. Ул шикәр теге зур шикәрләрне исегездәдер инде. Аны мана рәхәтләнеп тәмләп шәйшәдер. Моңар кайтсын авылга. Tasmaları el yağdıla yatmanlar. Mindirim su elinde dilsiz kalan garımlar. Ey dağlar faydasın mom faydasın ey duran. Allah bilir hangarımlı yaşlarımda sağlanan. Ey dağlar Allah bilir hangarımlı yaşlarımı sağlanan. Avvalı kişi yıksımının su kömelim bögenlik şular. Eğitimde dayanıyorum mavsalı nefes arayayım. Ey dağından faydasın mom faydasın ey duran. Allah bilir hangarımlı yaşlarımı sağlanan. Avvalı kişi yaş yürekler garip olmama susar. Senin oğluna damarlar kaçsın avvalıma yanmadan. Ey dağlar faydasın mom faydasın ey duran. Allah bilir hangarımlı yaşlarımda sağlanan. Dağlar faydasın mom faydasın ey duran. Allah bilir hangarımlı yaşlarımda sağlanan. Yaşlarımda sağlanan. Артур, bu senin icadi bayramın bilen tebrik ederim. Elbette bugün bir gururlanıp durdum. Senin içinde, onda çıkan senin iptaşların, icadi iptaşların içinde çünkü onlar bizim bazen devlet medeniyet sanat tepetesiyle bu sanat medeniyet enstitüsünün tamamlanan çıkan bizim kollegalar, dostlar, min uylanıp oturan, her vakit uylanan, faydan kile sana şunday mom. Bu elbette senin tuğan yolundandır. Bu elbette senin eti elinden kile turgandır. Bu elbette bu senin
ансамблі бар. Әлбәттә, сіз бір-біріңізді аңлашып, бір-біріңізге ярдәм итеп яшайсыздыр. Әлбәттә, сезнең матур балаларыгыз бар, ничек шатланмаска. Әлбәттә, сезнең дусларың күпме халык килгән. Әгәр дә шушы хәл булмаса, зор пулы булыр иде. Без унсаларда инде булдык, ничә еллар буе. Син бу иҗат дөньясында үз урыныңны алган җырчы. Менә йолдызлар күп, синең үз йолдызлыгың. Мин беләм, син үзең юл ярып барасың. Кемнедер этүчеләр бар, кемнедер ярдәм итүчеләр бар. Ә син үзең барасың һәм үз артыңнан әйдәп барасың. Бу синең байлыгың, иҗат юлың киң булсын, матур булсын. Кайчан Луиза Петровна пандемия вакытында инде без студентлар белән дә яраттанына аралашкан вакытта Саматович Артур җыр язды. Тыңлап карагыз әле дип җибәргән вакытта ул сиземләү, кешенең хәлен сизү, ул синдә дә, синең тормыш иптәшеңдә дә, гаиләңдә дә ул бар. Һәм син тамашачыны да сизәсең, җырларың синең бер көнлек түгел. Алар дәвамлы, без аларны тыңлыйбыз. Рәхмәт сезгә. Bilgeniz için biliyorum. Veli Fazli Ahmetov, Pazar Yigitleri. Her vakit stilli, modlıydı. Veli. Şurada yakın dostumla kutlamışa, girmişe olmayı şolay. Biz Артур белән 10 ел бергә хезмәт иттек. Сәхнәдә, байларда гына йөрмәдек. Без шулай бергә дуслар булдык. 17 ел шулай. Менә ул мөгъҗизадыр инде, әйме. Менә без аның белән бер кайчан да талашкан, спорлашкан чакларыбыз бер дә булмады. Менә чынлап әйтим. Ни өчен булмады? Чөнки без бер-беребезгә hürmet bilen karadı. Şulay bit. Bir-birimizge kengashlar berib yaşadık. Şunun için biz hozirgi vaqtda da bir-birimizni yaratamiz, şulay bit, hurmat etamiz. Şuna göre Артур, men seni chin ko'ngildan qutlayman. Yubiley bilan, tug'an kuning bilan, ijod umushlari bilan, men sening bilan, kollektiv bilan, bu bino bilan, bizning qozonimiz bilan g'urur, chinlab aytaman. Между прочим, Давид бизнесмен. Да, ну, turmuş şunda elbette indi, ömür boyu birge bulup bulmayın. O türkümler, baramızda bile 17 yıl yaşav bir türküm toralmış yol, bir kat zoraydır. Böyle bir zor rahmet. Yüler tüzü между прочим, matır yüler tüzü kadar. Dostlar
Неге? Яна, үйрегім. Қазан егітлері білән біз аны 2000 жылларда жырлый идік. Луиза Скипина. Mana şuşu. Луиза Скипина meni bugun shunday naryoqqa kiyintirdi. Nechta bo'lsam? Спасибо тебе огромное за то, что ты делаешь.
А ты сделаешь самый большой такой, знаешь, в культуре, в санате. А сколько ты артистов осчастливила, так скажем, с этой вот одежды. Тебе долгих лет творческой деятельности. Бигзур Ахмед. Спасибо, спасибо. Просто ты Хабиб Кшин исемене темесizde bildim şarkı. Leysen Güzeliye все. Bigzur Ahmet Leysen Güzeliye. Leysen Güzeliye. Bana bu jurna ko'pdan to'ligini yozdim. Rahmet etib qolasizlar. Вознесенияда спортивный бальный танцы алып барды. Лияна Юрьевна. Приглашаю. Бигзур Ахмед, Лияна. Яңажы шулай бұл. Можно, кстати, я зря,
ышана безнең мәхәббәткә ул көчлерәк җилдән дауылдан без барын да җиңел кичерер син булгына минем янымда бар синең янда бар кайгылар түйсетыла бар канатың бош 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 Bizim matır kızlarımız, yüzü rahmet. Selam yollaması, selam ettik, yine ilişmeyi, barışlaşırız diye ümit edem. Dağlar bilen dağlar görüşmeyi, yok men seni kumdan atayım kumdan yap kumdan haldedim. Yaslarında özek ay yıldızlar sil
düşlerimde Parıl kireçlerim yurası Yok ben seni kuracağım Kumrular yapıktan aldatır Yaslarda uzun kimsen gide Uzun kimsen gide uzun boğular Uzun boğular Öksep yalısı Erreğinde şanlarıma öte Kişirim şulay sırıysın Yok bizimle kumyalam gitti Kumyalar yapıp yapalım Uzun kimsen gece uzun olar Uzun olar Rahmat. Bizning kodimiz Sin. Barinizda ko'rdim. Baxtlilik, o'ng'ishlar, motorlikda, motorini ko'rib yashaysizlar. Bağrım tıkar beden Seni sayayım mı ilke Sin de mi Yüreğimde kullerimde sil Yola bağımda benim Aşık benim Yüreğimde kullerimde sil Simutlarımı sayılama Başlarına eğlenmeye Ezil olur, karışık olur Nakabetim Bu şerif yazarlar Ezilmiş İstanbul Yerleşir olmadan Senin benden Şükürler öler yok Varım tükler benden Seni sayılayım mı ilke Sim,
Звукорежиссер, заслуженный артист Республики Татарстан Марат Гильмутдинов. Аранжировки пианино Наиль Гильмутдинов. Малайя. Режиссер Шушы концертным Алешина Ирина. Рахмат. Бэк-вокал Анастасия Галия Максим Нияз. Звукорежиссер Саша. Рахмат, Саша. Петь было комфортно, рахмат. Хамбизнің музыкальный директор проекта рояль аранжировки Валерий Коротков. Biz alamda tümler bu işleri, aranjировкаларын Хаминем en yakın dostum. Biz bilan birga endi ko'p yillar birga. Biz bilan birga ishlaymiz-da. Огонь и воду deganday. Konsertный директор проекта Hasanov Влад. Turayda turib so'zlasin. Уважаемые музыканты, я чыншылап айтам. Sizga искренне бек зор рахмат. Har biringizga. Вы на самом деле замечательны. Вы знаете, я скажу вам, что моя мечта сбылась. Har vaqt sizning yoningizda yaqin, yaratgan kishilaringiz bo'lsin. Rahmat! Kelganingiz uchun